Vikom radiotelevizija, Republika Srpska. Stani, jo, i slušaj ovo, ovo je nešto sasvim novo, najbolji tim ovoga grada, to su Čira, Vajs i Vlada. Folk 10+. What the fuck is this? Kad muzika luza, ova svira, kad niko više nema mira, to najluđi tim ovoga grada, tu muziku ludu za vas svira je važna je samo zabava luda i kad neko čuje ovo, da nema više kuda, sve postaje zabava i plen, igraj i osjeti ovaj dance. Folk 10+. Dobro večer, poštovani gledalci, došlo je vrijeme da se ja malo družim sa vama. Dosta je bilo naše drage koleginice Mare, dosta je bilo nagrađivanje sa njene strane, da ne kažete da nisam ja velikodušna, pa evo mene tu sa vama, naravno i sa veoma lijepim poklonima koji se nalaze ovdje kod mene u studiju Vikom televizije. Pa dobro mi došli i još jedno izdanje emisije Folk 10+ u programu Vikom televizije, ali ja moram odmah na početku da kažem, ova emisija nije kao ove ostale što smo se družili Folk 10 pa Folk 10+, jer mi danas, to je upravo sada u 18 časova, ne biramo sa vama ni hit mjeseca, ne biramo sa vama ni hit sedmice, nego biramo sa vama pjesmu koja je obilježila ovu 2006. godinu. Da, dobro ste čuli, evo 31. decembar, lagano nova godina kao što ste primijetili i za nas, još uvijek nije, ali evo mi ćemo iskoristiti tih par sati da se vi družite sa nama, da vas lijepo nagradimo naravno i da zajedno, kao što sam i rekla, odaberemo najbolju pjesmu, to je tačnije hit godine 2006. To je hit 2006. godine. E pa, dragi moji, još jedan put dobroveče vam želim. Sa vama se večeras druži Mirjana, a ja ću vas sve toplo pozdraviti. Naravno, pozvaću vas da se družite sa nama i kao što sam rekla, ukoliko se budete družili sa nama, bit ćete lijepo nagrađeni, naravno sa moje strane i sa strane naših poslovnih prijatelja. E sad ovako da ja ne dužim što se tiče nagrada, malo ću kasnije nešto više reći o tome. Idemo odmah da vidimo koje su to pjesme obilježile januar, februar, mart, april, maj, juni, juli, august, septembar, oktobar, novembar i decembar. Pa idemo da vidimo, kolege, da li ćemo moći da vidimo koji su to pjesme koje su pobjedile. Evo ja ću početi lagano čitati. Znači, januar mjesec, hit mjeseca januar je pjesma koja kaže Pazi s kime spavaš. Zatim vidimo dalje, februar obilježila pjesma 100 ću čaša polomiti. E sad, nemojte ništa još uvijek lomiti, još niste ništa dobili od nagrada, malo kasnije kada vas lijepo nagradim. Idemo dalje, znači mart mjesec obilježila je pjesma koja kaže Oficir s ružom. Zatim četvrti, to je tačnije april mjesec, obilježila je pjesma koja kaže Nedostaješ mi ti. Idemo dalje, zatim šesti mjesec, tačnije juni, obilježila je pjesma koja kaže Koliko te ludo volim ja. Idemo dalje, sedmi mjesec, juli, obilježila je pjesma koja kaže Daj im reč, a osmi mjesec, tačnije avgust, dragi moji, evo, naravno, po vašem izboru, to je zahvaljujući vašim telefonskim pozivima, zahvaljujući vašim SMS porukama, obilježila je pjesmu koja kaže Nije ovo moja noć. Zatim, evo ga, septembar, Republika Srpska, oktobar, Ludili su svi za tobom, novembar, onaj hladni, ili tako, ne baš toliko hladni bez snijega, Željo moja, i evo decembar, tačnije, evo prošli mjesec, zahvaljujući vašim SMS porukama i zahvaljujući vašim telefonskim pozivima, obilježila je pjesma koja kaže Samo ti poželi. Ali ja ću naravno evo sada iskoristiti priliku da prije svega pozdravim sve naše drage poslovne prijatelje, znači koji su evo ustupili mnogo lijepih poklona. Evo ja ću zamoliti kolega ako možemo da vidimo koji su to pokloni koje smo naravno dobile, koje ćemo vama podijeliti. Da li ćemo moći vidjeti, kolege? Evo ga, to je to. Evo malo da gledamo zajedno, je li tako? A sada vidimo naravno koji su to sponzori, to jest koji su to naši poslovni prijatelji. Evo počet ću da čitam lagano. Frigomar Gorenje Gradiška, zatim Tehnograd Gradiška, Media Market Banja Luka, Fotolik Banja Luka, Brajić Promet Gradiška, Pekara Žužu Gradiška, Tin Invest Gradiška. Zatim idemo dalje, kaže Samostalna trgovačka radnja, Baby Shop Ljubica i Milica Gradiška, zatim Zlatara Gold Gradiška, Alfa Trade Gradiška, Taksi Pizzerija Gradiška, zatim Fotoklik isto također iz Gradiške. Idemo dalje, Pizzerija Viking Gradiška, Vujić Commerce Gradiška, Viki Trade Gradiška, pa evo ga imamo i naše drage poslovne prijatelje, Samostalna trgovačka zanatska radnja Makler iz Banja Luke. Imamo Banja Lučku pivaru Banja Luka, zatim kompanija Trbojević Kozarska Dubica, restoran Sloga Čatrnja, naravno koji se nalazi u opštini Gradiška, zatim Mandić D.O.O. Gradiška.
Idemo dalje, pizzeria TOD, Gradiška, Sevilja Gradiška, Motor Slobin Ranč Gradiška. Evo, naravno, vi meni lijepo izvinite, pošto ja to sve lijepo moram da pročitam, pošto ne znam baš na pamet, a mi ćemo nastaviti dalje sa sponzorima. Kaže, Motel Slobin Ranč Gradiška, zatim Aktros Nova Topola Gradiška, Kuća ljepote Nikoleta Banja Luka, evo za naše drage dame. Zatim Butik Linea Banja Luka, frizersko-kozmetički salon Linea Banja Luka. Zatim Pržionica Kafe Minea Gradiška, Interex Gradiška, Gumiko Gradiška, Apoteka Centar Gradiška, Bojić također Gradiška, da, dobro ste čuli. Zatim Kozmetički salon Ivana Banja Luka, zatim Mardi Gradiška, Der Flizeman Gradiška, Vujčić Gradiška također, Lipovac Gradiška, Potkozarje Gradiška, DOO Sam Simić Derventa i DOO Elektron Derventa. Evo malo smo i do Derventa otputovali. Zatim Butik Elite opet Derventa, samostalna trgovačka radnja LM Trend Derventa, zatim samostalna trgovačka radnja Božić Derventa. Idemo još malo da vidimo, Dedijana Derventa, Zlatara Bos Derventa, Cjećara Gardenija Derventa, samostalna trgovačka radnja samoposluga Saša Derventa, zatim Pizzerija Karibik Derventa. Evo imamo poziv, ali ja ću još iskoristiti, to je zamolit ću našeg dragog gledalca da samo malo pričeka još da dovršim, to je da se zahvalimo još jedan put našim sponzorima koji su još ostali, koje nisam prozvala. DOO Trgovex Doboj, zatim kozmetičko-frizerski salon Aksenija, zatim Centar mode Damjan Banja Luka, Tehno Market Banja Luka, Kafe Slastičana Donatela Banja Luka, Restoran Pizzerija Banja Luka, Viktorija Banja Luka, Stitograf Gradiška, Butik Kristina, naravno Gradiška, OKMT Gradiška, Kozmetički salon Nena Banja Luka, Butik Fantasy Banja Luka, Lemone Banja Luka, Snack Bar Banja Luka, Apoteka Altea Gradiška i evo, naravno, poslednji sponsor, to je naš poslovni prijatelj, kompanija Milka Laktaši. Evo, neću više čitati, obećavam. Idemo mi odmah sa pozivima. Halo, dobro večer. Dobro večer. Ko je to sa nama? Ime moje. Ime moje Mirjana. Ali ovaj put moramo da čujemo i prezime Mirjana. Mandić. Mandić? Da. Lijepo prezime. Dobro. Za lijepo ime. Tačno. Recite vi meni, Mirjana, ovako, hoćemo mi prvo glasati. Šta kažete? Za 10. Da, 10. 10, znači samo ti poželi. Dogovoreno. E sad ovako, recite vi meni, znači gledali ste, pretpostavljam, emisiju prije mene, pa hoćete li vjerovati moje, naravno, ruci ili ćete vi... Hoću tebi. Evo, neću ni gledati, pogledajte ovo. Od srca vam želim, evo, baš ovu nagradu. Hvala ti najljepša. Da vidimo šta ste vi to dobili. Nadam se nešto lijepo. Nešto lijepo. Srećne novogodišnje, božićne praznike, želim Apotekarska ustanova Gradiška. E sad, vaša nagrada je paket proizvoda Apotekarske ustanove Gradiška. Mirjana, hvala ti puno. Hvala vam najviše. Vama u Vikomu čestitam novu godinu. Dobro. Tebi isto tako, tvoje porodici. Dobro, hvala. Isto tako želim svoje čerke i svoje mami sve najbolje. Dobro. Ostani takva kakva jesi. Dobro. Gospođo Mirjana, ja ću samo zamoliti da ostanete sad na liniji. Može. Šaljem jedan veliki poljubac, evo drago, što smo se čuli, ja ću naravno ponoviti mojim kolegama, broj nagrada je redni broj 162. Evo, znači, naravno nisam rekla, malo sam se zbunila na početku. 162. Evo, nažalost, veze pukla, ali evo može ovako, kolege, da vidimo koje su to pjesme obilježile u 2006. godinu za koje možete večeras glasati. Pa idemo malo muzike i da pogledamo koje su to pjesme. Možemo i malo zaplesati, nije problem. E pa još jedan put vam želim dobro večer. Još je neko sa nama, dobro večer. Dobar večer. Ko je to sa nama? Ovdje Darko iz Banja Luki. Darko, vaše prezime, molim vas. Perinović. Kako, molim? Perinović. Perinović, imate neobično prezime. Recite vi meni, gospodine Darko, prvo glas. Za koga glasate? Za 6. prijedlog. Može, koliko te ludo volim ja. Ja. Dogovoreno, recite vi meni, znači, odakle ćete vi ovaj naš božićni kupon? Daj mi se... Ovako, vi meni recite stop, može? Stop. Sigurni ste? Sigurni. 100%? 100%. Mada... 1 kroz 1. A gdje je ono 100? Idemo dalje. Kaže ovako, imate li naravno, to jest imate li muzičku liniju kod kuće? Imam. Imate li ovako puno neurednih CD-ova po kući? Imam, razno sve. Pa sad ste dobili stalak za CD.
Ovako, recite mi, hoćete li pozdraviti nekoga večeras? Pozdravljam sve vas, studiji režim. Dobro. Pozdravljam sve ljude dobre volje, sve građane Republike Srpske. Dobro, hvala vam I najljepše. vama puno poljubas. Hvala najljepše, veliki pozdrav za vas. I fino vam ta suknica stoji. Hvala lijepa. Hvala, znači ostanite molim vas samo na liniji, ja ću ponoviti broj, evo redni broj ove nagrade, malo sam se zbunila, 14, evo 14, obećavam, sada ću odmah govoriti redne brojeve. Još je neko sa nama, dobro večer. Halo? Goran Banja Luka. Gorane, imate li vi možda prezime? Stupar. Stupar, itekako da imate. Gorane, glas za koji prijedlog? Za broj 10. Samo ti poželi. Sad Gorane ovako, idemo mi sa nagradama. Hoćemo li opet na stop ili ćete da onako žmirim i tražim? Ajde, izvuci. Može. Stop, dobro. Stop, dobro, dosta. Crveno, je li tako? Idemo da vidimo za Gorana. Evo ovako, redni broj je 148. Evo, nisam sad zaboravila, znači 148. Da li možemo da vidimo? Evo ga, znači 148. Dobre, koleginice, nemam baš puno šminke, danas nećemo puno zoomirati. Idemo da vidimo, kaže, Pržionica kafe Minea Gradiška, srećne novogodišnje božićne praznike, želi vam Pržionica kafe Minea. Dobili ste kilogram kafe, šta kažete? Dobro, hvala. Dobro, molim, ja ću vas zamoliti da ostanete na liniji i recite mi želite li koga pozdraviti. Halo? Ništa, nažalost, gospodin Goran je otišao. Još je neko sa nama, dobro večer. Veljko iz Novih Karađovaca. Veljko, reci ti meni lijepo svoje prezime. Veljko Dunović, Veljko. Dunović? Da. Veljko, za koji ćeš ti glas? To jest, za koji ćeš prijedlog glasati? 9. 9? Republika Srpska? Da. Svaka čast. Veljko, idemo da vidimo koji ćeš ti kupončić. Hoćeš li da kažeš stop ili ćemo onako nešto između sredine, to jest u sredini? Ili? Može da mi izvučite iz sredine. Iz sredine. Evo ja ću misliti na tebe, Veljko, dok budem tražila. Evo ga. I dok pjeva pjesma Pazi s kime spavaš, hit januara, ja ću pročitati šta je to Veljko osvojio. Marti Gradiška. Znači srećan novu 2007. godinu, želim vam konfekcija Marti Gradiška. Veljko, znaš li šta si osvojio? Toplo bon, vrijednost 10 konvertibilnih maraka. Da li si zadovoljan? Da. A redni broj 178. A gdje mogu podići? Ovako, znači u Gradišci, u prostorijama Vikom radio televizije u Gradišci, znači ulica Vojvode Mišića, 81. Veljko, reci mi, želiš li koga pozdraviti? Bratu Mila za sretnu novu godinu, sestrama Andi Anđeli. Dobro. Cici Milaradu i njegovim uhićanjima. Dobro. Veljko, ostani molim te na liniji da bi moje kolege preuzeli tvoj broj telefona i da biste govorili oko nagrade. Ja te srca čestitam, znači redni broj 178. Idemo dalje, još je neko sa nama. Dobro večer. Dobro večer, Mirjana. Jao, Dragane. Pa što je jao, vrati mi. Onako, od srca spontano. Reci ti meni, Dragane, evo imam čast da čujem tvoje prezime. Mijatović. Mijatović? Da. Da li si ti u rodu sa onim, znaš, Mijatovićem? Pa jesam, imamo isto prezime. Lijepo. Ovako, Dragane, da čujemo od tebe glas, ide za koji prijedlog? A možeš mi reći predloge? Može. Evo ja ću ti ovako požuriti, ali moram da ti kažem, ima jedna tvoja pjesma, to je hit novembra. Koja? Željo moja. Evo, može, glasam. Eto, kako riješimo problem odmah? Nema. Hvala, znaš ti šta ja volim. Tačno tako. Sad ovako, Dragane, hoćeš li ti vjerovati meni? Verujem ti. Ja ću evo izvući nešto. Dobro. Evo ja ću izvući nešto za tebe, onako evo neću gledati. Tipa moja mala kamermanka spava, ali nema veze, evo da se uverimo. A tu je, dobro. Tu smo. Evo ga, a redni broj 10. Evo ga, da vidimo šta je dobio Dragan. Sada nemoj batine. Ne, ako treba nije problem, ja ću lako doći. Dobro, vasi. Slušaj ovako, Dragane, srećnu uspešnu 2007. godinu, želim vam Media Market Techno Shop. Sad imam jedno pitanje. Kaži. Ja ću ti još jednom ponoviti jednu rečenicu. Kaže, nalazimo se u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića 44. Sad, pitanje glasi, kako se zove ulica u kojoj se nalazi Media Market? Pa, Kralja Petra I. Karađorđevića broj 44. Koji grad? Pa Banja Luka. Banja Luka. Pa svaka čast, Dragane, dobio si nosač monitora. Da li si zadovoljan? Kako da ne? Ovako malo možeš nam slati e-mailove, ili tako? Svaka čast. Svaka čast. Ovako, redni broj 10, tvoja nagrada. Reci ti meni pozdravi od tebe večeras. Halo? Koga ćeš pozdraviti? Aha, dobro, nisam nešto je došlo do prekida. Pozdravljam tebe, želim ti sve najbolje za novu godinu. Hvala najljepše. Da ti se ostvare sve želje. Pozdravljam kompletnu ekipu Vikom televizije. Dobro. Želim sve najbolje također da provedu lepu novu godinu.
Hvala Da popiju koju, ali nemoj previše. Zašto ne previše? Kao što je rekla koleginica Mara, danas je sve dopušteno. Sve. Baš tako. Sve. I posebno pozdravljam Maru, pošto mislio sam da ću se čuti još i s njom, ali nema je. Pobegla neku informativnu. Ja ne znam, ja nisam odavde. Da. Pozdravljam i nju, želim joj sve najbolje, lepo prođe Novu godinu. Dobro. I da se opet čujemo. Dobro. Onda pozdravljam sve one koji slušaju i gledaju Ikon televiziju. Dobro. Sve one ljude dobre volje. Jednostavno svima želim sve najbolje. Hvala ti najljepše, Dragane, veliki pozdrav tebi. Evo, nadam se da će ti se dopasti naš poklon. A gde mi reci na koji način mogu da... Sad ovako, znači to je malo problem. Evo, ostani na liniji pa ćeš se dogovoriti sa mojim koleginicama, pošto nagrade se preuzimaju u Derventi, Banja Luci i Gradišci. Ok, znači ostani na liniji, molim te. A mi idemo dalje, još je neko večera sa nama. Dobro večer. Halo, dobro večer. Ko je to sa nama? Mihajlo iz Dragovoljna. Mihajlo, kako se ti meni prezivaš? Stupar. Stupar? A Goran Stupar, dođe li ti nešto u rodu? Gorana Stupara, da li možda poznaješ? Ne. Ne, dobro, vjerovatno slučajnost. Idemo Gorane, to jest Mihajlo, pardon, za koji ćeš prijedlog glasati? 9. Za 9, znači Republika Srpska, dogovoreno. Sad ti meni lijepo reci ovako da vidimo, ja ću prikazati kupončiće. Hoćeš li mi reći stop? Evo. I reci mi stop, a ja ću izabrati. Stop! Da vidimo, brzo, evo ja ću požuriti Mihajlu da ne čekaš. Reci mi Mihajlo, da li ti je mama, ima li imaš možda mamu ili sestru? Vjerovatno imaš, je li tako? Imam. Evo jedan lijepi kozmetički tretman, srećnu uspješnu novu 2007. godinu, želim vam kuća, lepote, Nikoleta. Osvojio si kozmetički tretman, evo ja bi ti rado pokazala, ne vjerujem baš da ćeš vidjeti. Ma ne može se vidjeti, ali moraš mi vjerovati na riječ. Znači nagrada po jednim brojem 140. Mihajlo, želiš li nekoga pozdraviti? Mihajlo, da li si još uvijek tu? Da. Pa reci mi, da li želiš nekoga pozdraviti? Pozdravljam sve koji me poznaju i vas studije režije. Hvala ti najljepše. Mihajlo, molim te ostani na liniji, a mi idemo dalje, selimo se da vidimo dokle. Halo? Halo? Dobro večer, ko je sa nama? Bojana Kuturaš. Bojan? Bojana Kuturaš. Guturaš, ja se izvinjam Bojana, malo je ovako neobično prezime, Guturaš. Ovako Bojana, reci mi prvo glas od tebe. Glas 3. Broj 3, znači oficir s ružom, je li tako? Da. Dobro, idemo da vidimo koji ćeš poklon ti osvojiti. Hoćeš li ovako iz sredine, ko što kažem ja, ili ćeš... Stop! Tu negdje, je li tako? Da. Hoćeš mi vjerovat na riječ, Bojana? Može. Idemo da vidimo šta si ti meni osvojila. Da vidimo. Evo nešto lijepo za tebe. Ovako, imaš li dugu kosu? Da. Evo nešto dobro za tebe. Kaže biljni balzam, znači osvojila si biljni balzam, znači nagrada pod rednim brojem 205, koleginice lijepo zapišite. A srećnu novu 2007. godinu želim vam Pepe, Lipovac, GG, Gradiška. Znači nagrada pod rednim brojem 205. Idemo dalje, još neko sa nama? Halo? Halo, sa nama je? Dobro večer, Dragana. Dobro večer, Dragana, vaše prezime, molim vas. Ristić. Ristić? Jes. Dragana, dakle zovete? Kladari. Dobro. Dragana, glas dajete za? 10. 10. Svaka čast, Dragana, što se tiče pjesme. Idemo što se tiče poklončića, kupončića. Ovako sam odlika, to i posložim. Hoćemo li po stopi ili iz sredine nešto? Može iz sredine. Može iz sredine. Zašto svi volite sredinu? Jao, da vidimo šta će vam ova donijeti nagrada. Lijepo. Recite mi, Bojana, da li imate možda dijete? Imam. Imate, evo, jedan lijepi novogodišnji paketić ide za vas. I sve najbolje nove 2007. godini, želim vam Bojić DOO. Znači, novogodišnji paket, nagrada pod rednim brojem 173. Dragana? Da? Ja vas lijepo molim, znači samo, ako želite nekoga pozdraviti, evo prilike za to. Vas u studiju. Hvala najljepše, Dragane, veliki pozdrav vama. Imamo još nekoga, samo dok ja napišem ovaj prošli, evo zaboravili sam napisati. Nevenka što čeka. Jao, gospođa Nevenka. Idemo odmah. Ja sam bila prva. Vi ste bili prvi? Pa normalno. Pa dobro, evo sada ste došli do mene, onda idemo da čujemo lijepo vaše prezime. Miljević Nevenka Aleksandrovac. Moj lijepi Aleksandrovac. Pa da. Jao, pa zašto je moj Aleksandrovac čekao? Pa eto ja čekam, a vi govorite sa drugom gospođom. Pa dobro, znači idemo jedno po jedno, je li tako? Gospođa Nevenka, ovako, glasat ćemo za koji prijedlog? Za koji prijedlog? Da. Recite, imamo Pazi s kime spavaš, 100 ću čaša polomiti, Oficir s ružom, što upravo sada slušamo i gledamo. Zatim, Nedostaješ mi ti, Prođe mladost i lepota, Koliko te ludo volim ja, Dajem reč. Nije ovo moja noć, Republika Srpska. Samo ti poželi. Republika Srpska. Pa to sam mogla odmah da ja upišem za vas. Pa mogli ste. Gospođo Nevenka, Da. idemo za moj lijepi Aleksandrović, jedna lijepa nagrada. Šta ima?
Šta ima? Znači vi meni recite, ima mnogo kupončića ovdje kod mene. Da li se vidimo? Da li nas gledate? Gledam, kako da ne. Super, ovako, hoćete odavde, iz sredine? Iz sredine. I vi? Da. Jao. A recite mi meni, da li ima kakvih priprema u Aleksandrovcu što se tiče Nove godine? Šta ima? Kakvih priprema? Slavite li večeras? Jao, to sam se puca, nema šta se ne radi. Znači, propuštam veliku feštu. Dobro, evo sada ovako, vaša nagrada. Srećne novogodišnje božićne praznike želim Interex Gradiška. Dobili ste na lijepi novogodišnji paketić. Može? Ako imate evo unuke, naravno možete im lijepo podijeliti, čokoladice, sve ostalo. Nagrada pod rednim brojem 152. Gospođa Nevenka, hoćete li pozdraviti nekoga večeras? Pa pozdravit ću ove svoje prijatelje ovdje u komšiluku i vas. Posebno vi ste tu iz Bakinaca, mislim. Da, hvala lijepo. Pa znam. Znate sve, samo ja ne znam ništa o vama. Pa ja sam od poštara žena bivšeg. Sada znam, sada malo više znam. On je sad u penziji, oba dvoje smo penzioneri. Dobro. Eto, puno pozdrava. I vama također sve najljepše želim u 2007. godini. A kako ću dobiti paketić? Evo ovako, znači vi možete nagrade preuzeti u Gradišci, naravno u prostorijama Vikom radio televizije i u Banja Luci. Što vam je bliže? U Interexu. U Interexu. Morate doći prvo po kupon. Naravno ovdje u prostorije Vikom radio televizije. Ali ostanite sad na liniji, molim vas, pa će vam moje koleginice objasniti. Može? I još neko sa nama. Dobro večer. Ko je sa nama? Kristina Božić. Kristina Božić. Iz Gradiške. Kristina Božić iz Gradiške. Evo ga, kaže pjesma Nedostaješ mi ti, je li tako? Koja je ovo pjesma? Da vidimo. Hit aprila mjeseca. Kristina, recite meni za koji ćeš ti prijedlog glasiti. Za broj 9. Željo moja. Sad ti meni reći što se tiče ovih novogodišnjih paketića, hoćeš li meni vjerovati ili ćemo onako na stop? Vjerovat ću vama. Dobro, evo ja neću gledati ništa, bit će kao ono, kao ne znam šta se nalazi, stvarno ne znam. Nešto za Kristinu lijepo, da vidimo. Znači nagrada pod rednim brojem 179, evo ja ću brzo zapisati da slučajno ne bi zaboravila. A ti si osvojila lijep poklon. Znači srećnu novu 2007. godinu želim vam konfekcija Mardi Gradiška, a ti si osvojila poklon bon u vrijednosti 10 konvertibilnih maraka. Da li si zadovoljna? Da. To mi je drago čuti, nadam se da ćeš si kupiti nešto lijepo. Recite meni koga ćeš ti pozdraviti večeras? Pozdravim Draganu Tepić iz Laminaca. Dobro, još nekoga? Nikog više. Dobro, veliki poljubac tebi, sve najbolje ti želimo u 2007. godini, a mi nastavljamo dalje, da neko ne čeka. Dobro večer. Dobro večer. Ko je to sa nama? Ostoja iz Laminaca. Gospodin Ostoja ima i prezime, je li tako? Mavija. Mavija. Kako molim? Mavija. Mavija? Da. Kako neobično prezime? Eto zlate moje sidla. Recite mi meni, gospodine Ostoja, za koji ćemo mi prijedlog glasati? Broj 5. Idemo zajedno da odaberemo hit godine. Prođe mladost i lepota. Da. Pa nije valjda. Gotovo zlate. Gotovo. Nikad nije gotovo. Nema niko ljepote ko vi. Hvala lijepo. A idemo da vidimo koliko ima sreće, koliko imam sreće. Prva od pozada. Od pozada? Da. A lijepo. Mladi ste vi meni, to je mlado vi zvučite. Dobro, zlato. Sad ovako, šta ste vi dobili? Nešto lijepo. Znate šta ste stavili? Ne znam, zlato. Počinje sa A, pa D, A, P, T, E, R. Adapter. Fino. 109 nagrada. Koga ćete pozdraviti? A gdje se trebam javiti, Mara? Sad ovako, koleginice, ja vas molim lijepo, koleginice, gospodin ima slabo srce, meni se čini. Ovako, trebate se javiti u Gradišci ili u Banja Luci. Gdje vam je lakše? U Gradišci. Može. Onda, znači, ostanite na liniji, da moje kolege preuzmu vaše podatke, pa se nadam se vidimo. Ok? Prijatno. Idemo dalje. Znači, 109 nagrada. Da li imamo još nekoga? Imamo. Halo. Halo, da. Ko je sa nama? Goran. Super, dobro. Recite vi meni ovaj put glas. Broj 8. Broj 8, znači nije ovo moja noć. Idemo, brzo, recite mi da stop. Aj, stop. Gdje je stop? Ovdje? Stop, tu. Tu, ovdje, baš ovdje. Može. Čujete, vidite? Može. Da čujemo šta ste mi vi dobili. 61, nagrada 61. Jao, pogubija nagrade, sve zbog gospodina Gorana. Vi ste krivi za to, samo da znate. Sad ovako, da vidimo šta ste vi dobili. Nešto lijepo. Jeste li oženjeni? Ne. Evo, taman. Sad, srećnu i uspješnu 2007. godinu, želim vam fotoklik Gradiška. I znate šta ste dobili kao nagradu? Ne. Reakcija filma. Šta mislite? Dobro? Dobro. Sad koga ćete pozdraviti? Pozdravljam vas u studiju, režiji i svi koji me poznaju. Dobro, ja vam želim da se ubrzo oženite, pa da taj film napokon razvijete.
Hvala najljepše, ostanite na liniji, ja vas lijepo molim, idemo još neko sa nama, dobro večer. Dobro večer. Ko je sa nama? Ime moje. Ime moje ponovo. Da. Recite mi Mirjana Mandić, je li tako? Tačno. Jao, kakav mi je rukopis Mirjana. Dobro, nema veze. Nema veze, ne vidi se. Da vidimo za koga ćemo glasati. Kažem, zato si ti lijepa, nisi čula. Hvala lijepo, nisam čula. Da. Ponovite ponovo odmah. Zato si ti lijepa. Hvala, čalim se, Maluša. Recite mi meni glas. Za 10. Može, samo ti poželi. Ajde nešto fino. Ajde nešto fino. Evo ovako, ja ću vam pjevati ako želite nešto fino. Dobro. Nemojte. Nemojte da vam pjevam, kaže koleginica. Ja, koleginica, što ste vi isprepadani. Idemo ovako, Mirjana, vjerujete meni? Ajde ti, ajde. Evo može ovdje kada je već zastao ovaj prstić. Da vidimo šta se nalazi ovdje. Reci. Jao. Reci. Jao. Jao. Slušajte, dobili ste valjake rukavice. Jao, dobro srećo. Nadam se da ćete ih u dobre svrhe upotrebiti. Dobro, jesmo li mi glasali? Jesmo. Ja vam želim sve najljepše. Ja tebi također. Hvala lijepo na pozivu, veliki pozdrav vama. Idemo dalje, još je neko sa nama, neko je strpljiv. Halo? Ovdje je Lukjanović iz Dubice, Kozarske Dubice. Možemo čuti ime i prezime? Lukjanović. Da, Lukjanović Dragi. Dragin? Da. Kako neobično prezime. Kako neobično, to je super. Ja sam navikla na ono 4 slova. To je pravo srpsko prezime. Pa dobro. Nećemo se sad prepirati, je li tako? Da. Idemo da ćemo za koji ćemo prijedlog glasati. Za broj 9, Republika Srpsko. Aha, dobro. Kako ste vi zapamtili, jel da? Idemo. To je moja najomiljenija pesma što... To mi je drago čuti. Sad ovako, gospodine Lukjanoviću. Da. Ja vas lijepo molim da izaberete jedno lijepi kupončić ovdje. Znači, hoćemo li na stop, sredina, početak, prva, druga? Imate samo 30, moramo da brojati se ispočetka. Prva? Da. Ovdje ili ovo vamo? Ne, to. Nećemo ovo, to. Ovo, ne, dobro. Jeste vi rekli ovo, je li tako? Jeste? Ja se nadam da da. Idemo da vidimo šta ste vi dobili za ovo lijepo prezime. Jeste. Jeste zaljubljeni? Ma kako ne? Jeste li oženjeni? Pa jesam. Pa jesam. Imam još i unuku za oženit, za udar. Pa super, evo, ja ne znam koga ćete vi povesti, ali dobili ste, pričekajte malo, piće za 2 osobe. Motel Slobin Ranč Gradiška. Uspješno novu 2000... Sa ženom ili bez žene? Samo malo nisam dovršila, pa ćemo se onda dogovoriti. Kaže, sreću i uspješnu novu godinu, želim vam osoblje Motela Slobin Ranč. Nagrada 114, gospodin Lukjanović, evo zbunili ste mi, izgovorila sam hemijsku. Super. Sad ovako, šta ste ono rekli? Koleginice, zabrati. Nema to čitati, to je slikati. Recite vi meni koga ćete meni pozdraviti večeras? Pozdravim sve moje familiju. Dobro. Ovdje u Bosni, u Srbiji, po Austriji, unuka, zetove, čeri i tako, sve najbolje i vas. Sve najbolje u novoj godini, srećna vam nova godina. Hvala najljepše. I Božić i sve najbolje. Hvala najljepše. Evo, ostanite, molim vas, na liniji da bi moje koleginice preuzeli vaše podatke i molim vas, otišli ste, povedite ženu s Salcevom, nemojte ipak riskirati, molim vas lijepo. Dalje, još je neko sa nama, halo? Halo? Ko je sa nama? Darko iz Banja Luke. Darko, vaše cijenjeno prezime? Perinović. Sad ovako, Darko, ja vas molim lijepo vaš glas. Za 6. prijedlog. Za 6. Evo, vjerovat ćemo. Koliko te ludo volim ja? Da. Zapisano. Dobro, da. Riješeno. Riješen problem. Idemo kupončići. Koji ćemo? 3. od tebe. S desne. Odavde? Ja. Ko vi? Dobro, da vidimo. Vjerujete mi na riječ? Evo, nešto slatko sam izvukla za vas, kao da gledam. Uz pjesmu koja kaže koliko... Jedan mraz. Nije, jedan mrazica. Slušajte, evo ga, nešto slično tome. Srećnu, uspješnu 2007. godinu, želim Motel slogan, znači dobijete nagradu pod rednim brojem 86, a znate šta je to? Šta? Ne sobu, nego evo, nažalost, piće za 2 osobe. Može i to? Može, dogovoreno. Pozdrav od vas. Molim? Koga ćete pozdraviti? Pozdravljam sad samo tebe. Samo mene? Sad samo tebe. Evo, odmalo sam se izbunila. Hvala mi. Eto, prijatno. Hvala najljepše. Idemo dalje, neko je strpljivo čekao. Halo? Dobro večer. Dobro večer, vaše ime? Moje ime Zorka. Gospođa Zorka, kako se prezivate? Evo, odavno čekam, sat vremena stojim. Šta ćemo sad? Prezivam se Babičić. Babičić? I stalno vas gledam, ali nikako ne mogu do čitav dan. Ovako, gospođe Zorke, samo da znate da imam i ja u svojoj porodici Babičića, znači nećemo se svađati. Da, dobro. Dobro. Ovako, idemo, vidimo prvo glas. Koga glasate?
Pa može Republika Srpska. Ma, dogovoreno. E sad, što se tiče kupončića, idemo za ono što ste čekali. Da. Recite mi stop. Molim? Recite mi stop, ali danas, dobro. tako, dobro. Idemo da vidimo. Da. Šta je naša draga gospođa Zorka? Odakle zovete? Iz Grbovaca, selo Grbavci. Pa to su moji Grbavci. Ne znate vi mene, ali evo ja poznajem dobro naše Grbavce lijepe. Dobro, dobro. Ovako, slušajte me. Udari Mira San, želim vam Dijana iz Derventes, a dobili ste nam mali jastuk 40x40. Baš mi je to i treba. Onako malo da gledate nas. Nije bitna nagrada, bitno je da dobijem. I da malo porazgovaram i tako. Ja i džed ovde, stvarno, on meni jadan govori, ajde brzo, ja dođem pa me prekidne, pa sve tako. Pa nikako. Evo pa dobro, gospođa Zorka, 223 vaše nagrade, ostanite na liniji i veliki poljubac našim lijepim Grbavcima. Idemo dalje, još nešto sa nama, halo? Halo. Evo ga muški glas. Dobro večer. Kako ste, gospođice Mirjana? Molim. Gospođice Mirjana. Dobro, kako ste mi vi? Evo, dobro. Vaše cijenjeno ime i prezime. Tihomir Bjelić iz Banja Luke. Dobro, evo ja pišem. Ja zovem umjesto moje supruge, pošto se ona srami da vas zove i onda tako da zovem ja umjesto nje. Dobro, evo veliki pozdrav za suprugu. Evo ovako, za koji ćemo prijedlog glasati? Pa, glasati za prijedlog? Da, recite mi koja pjesma ovako po vama najbolja? Pa, mogu li po broju ili? Pa evo, možete po mjesecu, izaberite mjesec. Pa, maj. Maj, dobro, da idemo. Prođe mladost i lepota. Može. Gdje vas baš pronađe, ali tako? Da. Idemo kupončić da vidimo. Evo, samo sačekajte dok supruga kaže, koji će? Supruga, stop. Ali večer... Prvo desno. Prvo desno, moja li desna ili vaša? Vaša. Dobro, da vidimo šta ste dobili. Pizza, osvojili ste picu 99, redni broj. Ja ću vas zamoliti da ostanete naravno na liniji, želite li koga pozdraviti? Halo? Ništa, dobro, evo nažalost gospodin Tihomir je, nadam se, ostao na liniji u svakom slučaju. Idemo dalje, da li još neko sa nama? Halo? Dobro večer. Dobro večer vama, vaše ime? Raca Sretanka. Kako, molim vas? Sretanka Raca. Sretanka? Kako imate lijepo i neobično ime? Sretanka. A recite mi, gospođo Sretanka, za koga glasate? Prođe mladost i lepota. Može, zaista je preljepa pjesma, je li tako? E sad ovako, ja ću vas lijepo obradovati sa jednim poklončićem. Idemo vjerovati na riječ ili ćete ovako po stop? Odredite vi. Može. Evo ja ću od srca zaista, evo vam želim. Da vidimo šta je to. Šta smo za našu dragu gospođu Sretanku. Dakle, zovete? Iz Maglejana. Iz Maglejane. Volite li kapućino? Pa volim. Volite onako malo, je li tako? Dok gledate program Vikom radio televizije. Dobili ste kuvalo za kapućino. Da li vam se sviđa nagrada? Znači 207 redni broj nagrade. Da li vam se sviđa? Sviđa mi se. Dobro. Preduzeće Potkozar iz Potkozara vam poručuje 57 godina smo sa vama. Idemo dalje, halo. Halo. Sa nama je bio ko? Dobro večer, Milutin. Milutin, prezime? Ilišić. Jeste. A recite vi meni, gospodine Milutine, da li ste se vi pripremili za večeras? Jesam. Jeste, malo ste onako... Ali u kući. U kući? Da. Dobro, to mi je drago čuti. Recite vi meni ovako glas od vas. Ide za koji prijedlog? Za predlog 8. 8 može, nije ovo moja noć, pa nije valjda. Da je dotle došlo. Dobro. Dobro, nećemo o tome. 48. Sad ovako, što se tiče brojeva, morat ćete ili s prve, druge, treće... Hajde onda vi izvucite. Može. Evo, gospodine Milutine, nešto od mene za vas. Hajde, može. Pomoću naših sponzora, ili tako? Pomoću naših poslovnih prijatelja. Šta ste vi meni dobili? 281. Ja ću iskoristiti priliku da samo zabilježim. Dobili ste... Imate li automobil? Imam. Imate li 2? Ne, jedan. Jedan, bit će bolje, to jest imat ćete više sigurno s idućoj godini. A vi ste dobili vanjsko pranje automobila. Da li ste zadovoljni? Zadovoljan. Znači, evo ja ću pročitati par riječi o sponzoru nakon što vi nekoga pozdravite i nakon što ostanete na liniji, recite mi. Imam, evo pozdravite majku i brata u Grbavcima. Lijep pozdrav, evo od nas. Da. I posebno normalno vas u studiju sviju. Hvala najljepše. I pozdravio bi sina i čeri, suprugu u Švedskoj i unučad. Dobro. To je sve? Sve. Ok, ja ću vas zamoliti da ostanete na liniji, dogovoreno. Idemo dalje, halo? Halo. Jao, kako lijepi glasić, ko je to sa nama? Gorana Ljubojević. Kako, Gorana? Gorana Ljubojević. Ljubojević. Recite mi, odakle se javljaš? Kačmarica. Lijepo sa Kačmarica, pa kako si ti meni Gorana večeras? Dobro. Jesi dobro. Ima li neko stariji kraj tebe? Ima li neko stariji kraj tebe? Tata, jeste? To mi je drago čuti. Idemo da vidimo za koji ste vi odlučili prijedlog glasati, ti i tvoj mama i tata. Za 8.
8. nije ovo moja noć, dogovoreno. E sad ovako, Gorana, hoćeš li ti izabrati, to jest hoćeš li ti reći teta Mirjani je lijepa, nije baš toliko lijepa, sama sebe hvalim, nije lijepa, ali evo, nadam se simpatična i Mirjani. Reci mi stop. Stop. Neka mama malo uskoči u pomoć ili barem tata, mislim može i tata, nije problem. Stop. Stop. Sigurno? Vidimo šta sam ja to izabrala za tebe. Šta sam ja to izabrala za tebe? Jao, reci ti meni, ima li tvoj tata automobil? Ima. Ima, kaže tata ima, pa dobio je tata gratis pranje automobila. E sad ovako, Gorana, znači redni broj nagrade 50, reci ti meni koga ćeš pozdraviti pa će... Tatu, mamu i baku i svoje sestre. Dobro. To su Siju i moju sestru i Đola, to što su sad prešli indijsku. Dobro. Nisam još gotova, koleginice, dobre koleginice. Idemo dalje, kaže srećne novogodišnje božićne praznike svojim klijentima, gledalcima i slušalcima Vikom radio televizije, žele Alfa 3 Gradiška. Halo, moram pripaziti. Da li je neko sa nama? Da. Ko je to sa nama? Damir. Damir, odakle soveš? Iz Simca. I reci ti meni svoje prezime. Karić. Karić? Da. Evo ovako, Damire, reci ti meni za koji ćeš prijedlog glasiti. Treći, znači oficir s ružom. Može, reci ti meni ovako, za početak, koji ćeš ti kupončić. Znači, reci meni stop. Stop. Ovdje ne ide, je li tako? Da. Tu ne ide u sredini. Hajde probat ćemo da vidimo šta si ti to dobio. Kaže nagrada pod rednim brojem 66. Ops, brzinski hemijsku uzimamo. Idemo dalje, 66. Kaže ovako, Damire, znaš šta si dobio? Da. Cvjetnija raznovrsnog cvijeća. Evo lijep poklon za tvoju mamu. Reci ti meni koga želiš da pozdraviš, Damire? Mamu i tatu i sestru i tetku i svog tetka i vas u studiju režiji. Hvala ti najljepše, Damire, ostani na liniji da bi moje koleginice preuzele tvoje podatke, a ti želim sve najljepše od srca. Pa dragi moji, evo posle ovog pozdrava napravit ćemo jednu malu pauzicu, malo da uživamo mojim hitovima koji su obilježili godinu. Ali prvo ćemo još nekoga pozdraviti. Dobro večer. Halo. Halo, sa nama. Dobro večer. Dobro večer, vaše ime? Rada Dragušić iz Šušnjara. Rada Dragušić. Jeste. Evo, samo dok ja to lijepo pribilježim, zabilježim. E sad, gospođo Rado, idemo da vidimo koja je za vas pjesma onako najbolja. Pa ne znam, ja sam se sad malo prije uključila u program, ali sam uvijek bila za baju. Znači broj 3, je li tako? Oficir s ružom. Jeste. Nemam ruže, ali odgovaram, je li tako? Nema problema. Dobro. Evo ovako, gospođo Rado, je li tako? Jeste. Vjerovat ćete mi na riječ ili ćete reći ono otprilike prva, druga, treća? Pa ovako, pošto je moj sin rođen na 13. maj, znači može broj 13, s vaše lijeve strane na desno pa šta iziđe. Nemojte vi to raditi, molim vas. Što? Moram brati. Jao, pa znači sa moje lijeve strane, 13. Da. Šta ja sve moram da radim? Pa to je nevjerovatno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A kolege, samo vi svirajte, samo. 8, 9. Stop muzika! Stop! Udajem se. Hvala vam puno. Samo malo da vidite šta ste dobili, gospođo Rado. Okej. Ovako, 27 redni broj, znači vaše nagrade. Kaže, neko je jednom izmislio taj aparat koji lik pretvara u sliku. Prepoznajte kome je riječ. Fotoliko, Fuji digitalna ugljorobne kuće Andrija, laserska tehnologija 21. vijeka. Postoji i drugi, ali oni su samo drugi, jer džaba vam slika, ako nije iz foto... Slika. Bravo. Srećnu i uspješnu novu 2007. godinu, želim Fotolik Banja Luka. Sad vi meni lijepo nešto recite. Da li ste se skoro slikali za dokumenta? Da vam kažem, ja uvijek izrađujem slike upravo tu. Evo, pa dobili ste slike za dokumenta? Dobro. Ko bi rekao, evo kada budete naravno slikali se možda za pasoš ili tako budete putovali tamo negdje daleko. Dobro. Samo njima da se javim, jel tako? Sad ostanite na liniji, molim vas. Ja vam se zahvaljujem još jedan put. Da li je gospođa Rada glasala? Meni se čini da jeste. Ja sam se izgubila. Kolege, idemo mi malo pauze, ili tako, dok slušamo pjesmu koja kaže nije ovo moja noć, meni se čini. Znači idemo malo slušati muziku, a vi, dragi moji, znači pozovite nas, kao što sam rekla. Evo, ja ću se moliti kolege samo kratko da prikažu koji su to pokloni koje možete osvojiti ukoliko mi se večeras javite putem našeg konta telefona. Evo ga, znači samo da kažem, ja nisam za pokloniti, jel tako? Ja sam ovdje samo radim, a ovi su pokloni vaši. Idemo malo duže u ovoj pjesmi koja kaže nije ovo moja noć. Da mi joj pušku u ruku, neće da me ubije. Basim plašu da se sečem, neće da se razbije. Da mi joj pušku u ruku,
Evo, ja se izvinjam još jedan put, gospođa Rada nije stigla nekoga da pozdravi. Gospođa Rado, pozdravite, koga želite? Evo ovako, prvo želim da pozdravim znači sve vas kompletno u studiju i koji se vide, koji se ne vide, da vam dam kompliment da lijepo izgledate. Hvala vam najljepše. Onda bih željela da pozdravim sebe, svoga sina, svoju porodicu i sve ostale dobre ljude. Dobro, evo ja se pridružujem vašim pozdravima, pozdravim sve ljude dobre volje i još im jedanput čestitam na nagradi. Sad idemo, molim, sad idemo dalje, šta to mi upravo slušamo i gledamo? Da li ćemo upravo slušati i gledati, ne znam, ja sama. Idemo kolega da vidimo koja je to pjesma ili ćemo primiti jedan poziv. Može, dogovoreno. Neko je sa nama, dobro večer. Halo, dobro večer. Ko je sa nama? Dragana Ristić. Dragana Ristić. Jeste. Dragana, ovako, idemo prvo glas. Za 10. Samo ti poželi. Hoćemo li zapjevati malo? Ma, nemojte ni pokušavati, barem ja neću. Evo ovako, Dragana, hoćete li meni vjerovati? Može. Ma, ko meni ne vjeruje? Ko meni ne vjeruje? Evo ovako nešto, stavit ću kod srca, pa ovako nešto od srca. Da li na ovoj strani srca? Zaista nisam više sigurna. Jeste sigurno. Idemo. Evo ovako, da li imate slučajno bicikl? Imam. A imate li automobil? Imam. Pa dobili ste tehnički pregled automobila. Šta kažete? Dobro. Dobro, evo ovako, ja ću naravno reći koji je redni broj, 315 ove nagrade, malo više ću reći nakon vaših pozdrava. Koga želite da pozdravite, gospođo Dragana? Studij, režiji, tako. Ok, ja vam se zahvaljujem, molim vas ostanite na liniji da bi režija preuzela vaše podatke, redni broj 315, a neko je sa nama. Halo? Halo, ko je sa nama? Halo, dobar večer. Dobar večer. Ovdje je Desanka Crljenica, zovem iz Kozarske Dubice. Desanka? Crljenica. Krljenica? Jeste. Dobro, pa kako je naša lijepa Dubica? Nalazi se kod familije Lukjanović, to su moji prijatelji. A lijepo. Željela bi da pozdravim u Hrvatskoj svoju familiju kod Koprivnice. Dobro. Svoje unuke, čer, zeta, kumove Dragosavljević, kojima čestitam sretnu krstu slavu, familiju Kovačević, Nenu i Nikolu, familiju Radanac, familiju Dulikravić i bratića Milana iz Australije koji se nalazi na dopustu. Također komšije Šuka. Svima želim sretnu novu godinu i sretan Božić, također i vama u studiju. Hvala najviše, gospođo Desanka. Idemo mi glasati iz jednog od ovih prijedloga. Može, broj 9. Republika Srpska. Sada idemo ono što je najslađe u našem druženju, jedni lipi poklončići. Idemo izabrati. Ovako, hoćete li da vam brojim? Nemojte, molim vas. Ovako, recite stop, nekako je lakše. Može? Stop, sigurni ste? Sigurno. 100%. Da vidimo šta ste dobili. Jao, što ste izabrali lijep broj. 197. Evo ga. Lijepi brojevi, da vidimo šta će vama ti brojevi donijeti, to je stače taj broj. Ovako, jao. Pazite sad ovom. Imate li možda supruga, pretpostavljam da imate? Nemate? Pa onda sada ćete ga ovako upoznati, pošto je ovako nekako muški poklon. Ili ako imate nekog da poklonite. Dobili ste reznu ploču 5 komada 230x3. Znate li vi o čemu se radi? Ne. Moram da vam kažem, iskreno ne znam ni ja. Evo, ali vjerovatno je lijep poklon. Centar profesionalne Lata Vujičić nudi vrhunski kvalitet svjetskih proizvođača za profesionalce, električni alat i mašine DeWalt, aparati za zavarivanje, kempi, plazme, laser sistemi za rezanje, kompresori, klipni i vijači za industriju, za prehrambenu industriju, zdravstvo, Compire Engleska, mješači, analizatori gasova, Vit Njemačka, rezne, brusne, polirne materijale, alate, Ferd, TIG materijale, vas, žicu, elektrodu, EZ, sve za službu održavanja i industriju. Srećnu novu godinu, želim vam Centar profesionalne Lata Vujičić Gradiška. Znači, gospođo Desanka, ostanite, molim vas, na liniji. Ja vam želim sve najljepše što se poželjeti može na ovoj 2007. godini. Dogovoreno? Lijepo mi se provedite večeras i naravno ostavite podatke kod moje dragi koleginice, znači 197 nagrada. Evo moje kamermanke lijepo nema, moja draga koleginica negdje otišla, nema veze, ja ću se nalaziti ovdje sama. Još je neko sa nama? Ko je sa nama? Saša Lakić Razvoja. Saša, kako? Lakić. Lakić? Da. Lakić. Ovako, Sale, idemo brzo glas. Broj 10. Broj 10, samo ti poželi, dogovoreno. Sale, idemo jedan kupončić za tebe. Prva desno. Prva desno, znači ovo ovdje, ali tako? Da. A može ovako prva, sve jedno. Da vidimo, to jest rekao si prva 10. Evo ovako, ideš u školu, Sale? Idem. Super. A ti si dobio, Sale, znaš što? Hoću da ti kažem? Hoću. Mali rokovnik. Evo onako, nagrada je slatka, malena, ali nadam se da ćeš se obradovati ovom rokovniku. Ja ću ti zamoliti da ostaneš na liniji, Sale. Hvala ti lijepo na pozivu. Znači, redni broj Saša dobije 136. Koleginice, pišite gore, nemojte da nešto pogrešite. Ako sam ja ovdje malo smotana, je li tako? Idemo dalje, još neko kraj nas. Halo. Ko je sa nama? Aleksandra Milanović iz Banja Luke. Aleksandra? Da.
Aleksandra, šta mi ti radiš večeras? Evo ništa, pripremam se. Ne ide, a pripremaš se? Da, kako ste vi? Evo moram da kažem onako malo ubrzano, ali ne dam se. Reci mi Aleksandra ovako, glas? Pazinski me spavati. Baš ti hvala, evo, moram da se zahvalim stvarno. Pa zašto nisam krenula od Janovara čitati, jao. Aleksandra, idemo brzo nagradu za tebe. Može li sredina? Sredina, evo ovo što je okrenuto, ovako je pogledajte. Može. Da vidimo, možda je baš namenjena tebe, Aleksandra. Da vidimo šta si ti to dobila. Znači, Aleksandro, dakle zoveš? Iz Banja Luke. Super, evo, slušaj, Butik Kristina, morat ćeš malo putovati do Gradiške. Dobila si žensku smeđu košulju. Evo, ako moram da ti kažem što se tiče Butika Kristina, znači, lično poznajem i imaju zaista prekrasnu garderobu, tako sigurno sam da se nećeš pokajati, to je što si odobrala baš broj 252. Dobro, a kad ja mogu da dignem nagradu? Znači, u Gradišci i u Banja Luci. Znači, u Banja Luci ti je lakše, je li tako? Dobro. Reci ti meni pozdravi od tebe. Pozdravam svoju baku, dedu, sestru, mamu, taču, drugove i srastu. Dobro, ja ti želim da se najbolje ostani, molim te na liniju. Idemo brzo dalje. Halo? Halo? Ko je sa nama? Marko iz Banja Luke. Marko, tvoje prezime? Golić. Golić? Moram da te pitam, vjeruj mi. Sad ovako, reci mi glas. 7. Daj mi reč, dobro. Sad ti meni reci brzo odaberi jedan kupončić. Brzo. Sredina. I ti sredina. Jao, zlatna sredina. Da čujemo? Kaže ovako, imaš li cipele? Cipele ima. Imaš. Sad ovako, Marko, znaš zašto sam pitala imaš li cipele? Zašto? Zato što sam dobio kremu za cipele. Evo, znači da tvoje cipele budu lijepe i očuvane. Marko, želiš li nekoga pozdraviti brzo? Babu, djeda, sve ostale koji me poznaju. Dobro, Marko, ja ti se zahvaljujem na pozivu, molim te, ostani na liniji, imamo još nekoga, dobro večer. Večer. Sa nama je? Perić je telefon. Kako moram? Perić. Perić, ime? Dragan. Dragan Perić. Dobro. Dragane, hoćemo li glasati? Hoćemo li zapjevati? Pa ako želite, možete. Dobro. Neće baš mikrofon izdržati moj glas, ali nema veze. Idemo mi da vidimo za koga ćemo dati glas. Nećemo za to, može da uletimo u krizu odmah. Molim? Za nagradne igre može odmah. Može, ali morate dati glas. Pa eto, tamo 7 recimo. 7, može, daj mi reč. Idemo brzo nagradna igra. Pa vama je samo do nagradne igre stalo. Pa moramo se malo družiti ovako, pored nagradne igre. Da, može. Neću više pričati, obećam. Dragane, idemo, stop. Evo da vidimo šta je to Dragan dobio kada je toliko željen ove lijepe nagradice. Možda nešto slatko, lijepo. Dragane. Da. Odakle zovete? Gradiška. Pa onda lijepo, Tin Kafe, Plava zgrada Gradiška, znate gdje je? Gdje se nalazi? Kako? Tin Kafe, Plava zgrada Gradiška, je li tako? Znamo kako. Piće za 2 osobe. Ma samo. Zadovoljni? Previše. Dragane, pa vi možete dodati pa nek bude za 4. Dogovoreno? Dobro, i ti 8, može. Dobro. Dragane, idemo koga ćete pozdraviti? Sve Srbe ovog sveta. Dobro. Prijatno. Dragane, ostanite molim vas na liniji, 43. broj nagrada. Idemo dalje, halo? Halo. Ko je sa nama? Dejan iz Vivusa. Kako molim? Dejan iz Vivusa. Dejane, kako se ti prezivaš? Kuzmanović. Dejane, ko ti to pomaže tamo? Mama. Idemo, Dejane, za koga ćeš glasati? 9, znači Republike Srpske. Sad Dejane, koliko imaš godina? 8. Pa ti ćeš znati lijepu koverticu, ovdje sebi zavrti, to je božično. Idemo. Prva lijeva. Prva lijeva? Da. Koja je sad moja lijeva strana? Jao, valjda je ovo. Desnom rukom pišem. Sad ovako, Dejane, ja ću sad da pročitam, znači redni broj 122. Ne znam zaista gdje se nalazi, ali mislim da je to jeste, znači nešto slično ovome. Koleginice, molim vas, htjela bi malo da se sagrili, tako? Znači, evo ga. Dejo, osvojio si kačket. Svaka ti čast, ja ti čestitam. Dejo, želiš i koga pozdraviti? Mamu i tatu i tiče i strine i tetke iz Slovenije. Dobro, evo jedan veliki poljubac tebi. Dejo, ostani, molim te na liniji da bi reći preuzela podatke. Znači, 122 je bila ova nagrada. Idemo dalje, još neko na liniji. Halo? Ko je sa nama? Dajana Savić. Idemo, Dejana, izvoli. Dajana? Da. Dajana Savić. Reci mi, Dajana, za koji predlog želiš da glasaš? 9. Znači, kaže Republika Srpska. Idemo, Dajana, molim te lijepo, odaberi jedan broj. To jest nema broja, nego ovako. Biće nam lakše. Sredina. I ti sredina. Ma da vidimo šta će donijeti tebi sredina. Imaju tvoji roditelji automobil?
Ima. Super, evo ga, kompletno pranje automobila. 290, reci mi pozdrave od tebe. Koga želiš da pozdraviš? Svoju sestru i mamu i tatu. Dobro, hvala ti Dana lijepo na pozivu, molim te ostani na liniji, želim ti sve najljepše u 2007. godini. Imamo li to još nekoga na liniji? Dobro večer. Dobro večer. Sa nama je? Kako ste, Mirjana? Dobro smo, kako ste mi vi? Miloš iz Brčkog. Miloše, da li možda Miloš iz Brčkog ima prezime? Mić. Mić, kako se to sve lijepo posložilo. Miloše, za koji ćemo prijedlog glasati? Za 10. ovu ljepoticu što pjeva malo pre. Ludili su svi za tobom. Nije to, to je... Ti poželi. Može, nema problema. Evo, ja ću vam poželjeti mnogo sreće što se tiče bonus pitanja. Idemo brzo. Miloše? Čujemo se. A recite mi, znači, stop, ili nešto slično tom. Iz sredine tu. I vi ćete iz sredine? Da. Što ste vi meni sumnjivi, Miloše? Pa zlatna sredina. Nećemo to komentirati, idemo dalje. Ovako, a imate pitanje, zato me dobro slušajte. Moram da šetna koleginica, opet ima puno. Autocentar Alfa 3 Gradiška, redni broj 52. Ja ću slijepo zamoliti još jedan po gospodin Miloš Mić, neka nam se javi. Još je neko sa nama, dobro večer. Dobro večer. Sa nama je? Rajko Dubica. Rajko, imate li možda prezime? Poljarac. Poljarac? Je. Imate li možda dva prezimena? Nemam rode. Veliki pozdrav za Dubičane ili Dubičanke. Da. Idemo glas. Za 7. 7, dajem reč. Idemo brzo, jedna nagrada, brzo. Treći s svoje lijeve strane. Sa moje lijeve strane? Da. Jao, gdje vi baš pronađešte treći. Da vidimo, da vas nagradimo. Kaže ovako, slušajte me dobro, požurit ću, obećavam. Da li bi vi možda bili moj žirant? Bi. Čitamo dalje, kaže. Dobili ste šolje za kafu, redni broj 2. Gospodine Rajko, idemo brzo pozdraviti nekoga. Sve partizanovce ovog svijeta. Molim? Sve partizanovce ovog svijeta. Dobro. I vaš studiju režiji. Dobro, hvala najljepši, veliki pozdrav, ja vas molim lijepo ostanite na liniji. Idemo dalje, da li još neko sa nama, dobro večer. Kolege, hoćemo li još malo poslušati bar evo jednu pjesmu, to je pjesme koje su obilježile hit, to jest godinu 2006. Ostalo još da vam kažem samo evo ga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nagrada. Pratite jednogodišnje izdanje emisije Folk 10+ u programu Vikom televizije, imamo nekoga na liniji, dobro večer. Dobro večer. Sa nama je? Slavko, prezime? Jovičić. Da. Ovako, idemo brzo glasati, pošto smo kratki sa vremenom. Broj 5. Dobro, upisan glas. Recite mi, znači, karticu, to jest poklončić, recite stop. Stop. Evo ga, brzo, moramo malo požuriti. Gospodine Slavko, vi ste osvojili nagradu pod rednim brojem 78 i da vidimo šta ste vi to samo dobili. Dobili ste ovako karton malog nektara. Da li ste zadovoljni? Jesam. Srećan novu 2007. godinu, želim vam Banja Lučka pivara, naš poslovni partner, evo koji vam dodijelio karton malog nektara. Ja ću slijepo zamoliti da ostanete na liniji, da bi režija preuzela vaše podatke. Dogovoreno? Dogovoreno, sve najljepše vam želim. Idemo dalje, halo? Dobar dan. Dobro večer, ko je sa nama? Slađana iz Cerovljana. Slađana, vaše je cijenjeno prezime? Janić. Slađana, idemo glas? Za 10. Moramo požuriti Slađe, samo da znate. Idemo brzo, hoćete li meni vjerovati? Hoću. Može, evo od srca meni prva. Vi ste dobili, imate li djecu? Nemam. Evo, dobro, onda ima za vas nešto. Kasice za djecu, znači 47, ja vam se zahvaljujem lijepo na pozivu, molim vas ostanite na liniji, idemo dalje, da li još nekoga imamo? Halo? Da li neko sa nama? Evo, nažalost, nemamo više nikoga, požurite, dragi moji, znači ostalo još da vidimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moram da kažem 7 nagrada. Halo, dobro večer. Dobro večer. Vaše ime? Blagojević Petra iz Banja Luke. Blagojević Petra. Da. Dobro, gospođo Petro, idemo glas, brzo. 9. Dobro, idemo kupon, ili ćemo prvi ili ćemo zadnji? Zadnji broj. Dobro, šta ste vi dobili, brzo. Pekara Žužu Gradiškam dodjeljuje 1 kg sitnih kolača. Super. Dobro. Znači, redni broj je 37. Ja vas lijepo molim, ostanite na liniji. Čestitamo još jedan put sve najljepše za novu 2007. godinu. Još je neko sa nama. Dobro večer. Dobro večer. Sa nama je? Senaid. Kako molim? Senaid. Senaid, prezime? Smajlović, dobro. Smajlagić. Dobro, evo ja ću ispraviti. Reci mi glas, požuri se, molim te. 10. Dobro, evo ga, ja moram malo da vas požurim, pošto smo kratki sa vremenom. Reci mi, ćeš nagradu, može ova moja odmah do mene? Može. Evo ovako, dobio si da vidimo. Svijećnjak jedan, znači evo kompanija Trbović ti poklanja jedan svijećnjak, ja ću te lijepo zamoliti da ostaneš na liniji, znači 81 redni broj. Idemo dalje, da li još nekog imamo na liniji? Dobro večer. Halo? Evo još niko nije došao do nas, znači ostalo još 5 nagrada, ili jeste? Dobro večer. Dobro večer. Sa nama je? Nada.
Nada, a prezime? Mihović, Srpca. Mihović, pa znam ja, prepoznam glas. Puno vas pozdravljam za sinoćnje pozdrave, ali nisam vas mogla dobiti, zvala sam vas. Dobro, evo sad se družimo. A i danas sam zvala 2 puta, ne mogu dobiti ni u prvi te poklone, ni u drugi. Dobro, evo sada imate najviše sreće. Recite prvo glas. Molim? Recite mi glas za koji... Evo, za 5. predlog, dobro, a prođe mladost i ljepota. Super, recite mi koju ćete koverticu? E pa negdje tu blizu sredine. Može, evo ga, znači šta ste vi dobili, idemo brzo da vidimo. Dobili ste poklon kalendar sa likom dobitnika. Halo, da li se čujemo, da li još neko imamo na liniji, znači 4 nagrade od kojih je jedna ova zaista prekrasna slika koja se nalazi ovdje kod nas u studiju, zato požurite, jer samo ako nas pozovete, to jest ako nas pozovete možete osvojiti ove lijepe nagrade koje smo pripremili za vas. Znači 4 nagrade su otišle, 4 kupona, znači još vaše 4 poziva. A da vidimo samo koliko je sati, 19 časova i 15 minuta. Znači kao što znate, biramo hit godine 2006. Halo? Halo, dobro večer. Dobro večer, vaše ime? Marinko iz Lupljanca kod Dervente. Marinko, vaše prezime, molim vas. Prezime? Da? Mikerević. Mikerević, kako mi lijepo spjelujete. Mikerević. Jeste. Dobro, recite mi glas. Glas 9. Dobro, ja sam upisala, recite mi kupon 1, 2, 3, 4, ovako, evo ga. Može ovako 3. 3, da vidimo šta ste vi dobili, Marinko. Dobili ste, opla, super. Kaže Brajić, Promet Gradiška, dodijelio vam porciju ćevapa. Idemo dalje, dobro večer. Blagojević ovdje, iz Banja Luke. Kako, molim? Dragana Blagojević. Dragana, idemo glas. Može broj 3. Može, i reci mi, molim te, kovertica. Može 4. 4, ovako, evo ove 3. Može ova prva do mene? Može. Može, super, evo tamo ćemo lijepo da stignemo. Da dodijelimo, naravno, Dragani jednu lijepu majicu, a sponsor, to je naš poslovni partner, pizzerija Aktros. Dragana, da li dobro? Jesam. Ok, molim vas, ostanite na liniji, 128, idemo još 2 nagrade, brzo, koje su nama? Dobro večer. Halo? Je li mogu Maru dobiti? Ne možete Maru, Mirjana je ovdje, ali... Mirjana? Recite mi. Je li mogu dobiti i ja nešto dolje? Recite mi vaše ime, prezime, evo ga, birate. Banjac Ljuban. Kako, molim? Banjac Ljuban. Banjac Ljuban. Jeste, dobro, samo malo. Ovako, recite mi ovo ili ovo, desno, lijevo. Brzo. 3. 3. Ovako, imamo lijevu i desnu ruku, izaberite. Molim? Lijeva ili desna ruka, 2 nagrade su ostale. Desna. Desna, dobro. Vi ste dobili zamjena ulja za automobil i mikser, znači samostalna trgovačka radnja, zanatska radnja Makler. Dobro, super, 76, nadam se da vam se sviđa. I evo ga posljednja nagrada za ovo izdanje emisije Folk 10+. Da li neko sa nama? Znači evo ostale prelijepa naravno nagrada. Dobro večer. Dobro večer. Samo nama je? Miladin iz Banja Luke. Miladin, vaše prezime? Bez slova završava se na ići. Kako molim? Ne znao se malo, Simić. Simić. Dobro, evo ovako, Simić, pardon. Super, dobili ste na redu nagradu, to jest nagradu pod rednim brojem 5. Sliku, evo ja ću sad naravno prikazati brzo sliku koju ste dobili. Evo je tu i kod mene, vidite prekrasna slika. Ja ću vas zamoliti dok se lijepo izvučem. Super slika, ali ti si ljepša od svake slike, lijepo izgledaš, fazija si od šećera i meda, ti si moj favorit ove godine, sve najbolje tebi i tvojim mladim kolegama tude. Dobro. Toliko. Dobro, sve najljepše vam želim, molim vas ostanite na liniji Breže preuzeli podatke. Poštovani gledalci, evo to bi bilo sve što se tiče danas nas, ili tako. Evo ja ću sada zamoliti moje kolege da vidimo koja je to pjesma pobjedila, a prije svega, evo naravno, nadam se, evo ga, Republika Srpska, znači hit 2006. godine, naš, da vidimo pjesmu koja je pobjedila u 9. mjesecu, tačnije septembru. Poštovani gledalci, ja vam želim u ime ekipe Vikom radio televizije sve najljepše što se poželjeti može, mnogo ljubavi, sreće, zdravlja i naravno da budete uz nas i sljedeće godine i da se ludo provedete u ovoj novogodišnjoj noći. Znači evo ga još jedan put veliki poljbac svima vama, pjesma koja kaže Republika Srpska. Ćao! Da odem od Kozare i od Manjače, a kad bolje razmislim, stavim prst na čelo, neću nikud, najljepše je moje rodno selo. A kad bolje razmislim, stavim prst na čelo, neću nikud, najljepše je moje rodno selo. Razvedrim se kao nebo posle pljuska, neću nigdje, najbolja je Republika Srpska. Razvedrim se kao nebo posle pljuska, neću nigdje, najbolja je Republika Srpska.
se kao nebo posle pljuska, neću nigdje, najbolja je Republika Srpska. Razvedrim se kao